ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi ndateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kumuyingamo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 29 Myandagaro 2025 aho tugiye kurebera hamwe biriko birabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Walikale Mpeti Katobi Kisimba Pinga, ibi byakomeye ibintu bihinduye isura aho bitangazwa ko izasaramwe zimaze kuba zakinjira mu buryo budasanzwe. Twakiriye message igira ati Le Robert de AFC M23 s'est renforcé un petit été Katobi dans une groupement Kisimba, oro bigaragaza ko bamaze kwinjira muri ibi bice binjizamo ingabo nyinshi. Turaza kandi kureberamo ibiri kubera mu bice bitandukanye Karembe Kichanga ari gukorwa offensive stratégique yerekeza Pinga. Turaza kandi kureba ibijyanye na position ziri kugenda zitegurwaho imirwano, aho rero andi makuru agira ati les brisières témoignaient locales. 3 camions kamikaze et 2 véhicules Toyota Land Cruiser militaires sont entrés dans une petite Robert Anche de charger. Oro bigaragaza ko bakomeje kugenda binjira mu bice bitandukanye n'ibikoresho bikomeye birimo rocket RPG, seti mortier de 60 mm et 92 mm, groupe de combat nk'uko bigaragara. Zikaba rero izinjiye ahangaha abantu barenga 150 muri kompanyi tactique. Turababwira ibijyanye na sécuriser la arrière position avance mu bice bya Katobi. Tubabwire kandi point d'observation et de tir, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Katobi Pinga, aho rero bivugwa ko hari corridor stratégique y'izasarambwe Pinga, bikaba bivugwa ko aha hakomeje kubera ibidasanzwe. Turababwira kandi ibijyanye na point invengrique ete la televiterma bigaragaza ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiri kubera Kichanga na Walikale centre, aho bitangazwa ko ibintu bitari buze koroha. Turababwira ko patrouille de combat. Turebera hamwe kandi ibijyanye na brigade idasanzwe ya 32 yamaze kuzanwa. Iyi ni reaction rapide APRN, bikaba bivugwa ko rero naryo yamaze kuza. Turaza kandi kurebera hamwe ibiko biragenda bitegurwa mu bice bitandukanye kuva Pinga, Walikale ndetse n'ahandi hatandukanye, aho rero benshi bagaragaza ko nta kabuza mu minsi iri imbere ashobora kuza kubera imirwano ikomeye. Turanyura kuri position avance turebe ibiriko birahabera. Turi buze kandi no kubabwira amakuru akomeye agaragaza technique ya agression par bonds bakoze imasisi. Turaza kandi gukomeza no mu bice byo kongera ingabo ndetse no gushyiraho za barriere mu bice bitandukanye. Turababwira kandi bijyanye na mobilisation ikomeje kugenda ikorwa na buri ruhande mu birebana n'abaturage. Turababwira mouvement de contournement uko ihagaze mu bice bya Pinga, aho rero bazengurutse ahari ibirindiro bya FARDC. Turaza kandi no kubabwira ibikomeye bijyanye na offensive progressive ndetse na mobilisation ya gisirikare ijyanye na reprise stratégique mu bice bitandukanye. Turaza kandi gukomeza page y'amakuru yacu turebera hamwe ibiri kubera Masisi. Urusaku rw'intwaro rwongeye kumvikana, aho amakuru akomeye avuga ko biri kugenda bigaragara hitwa mu gace ka Oso Banyungu ahahindutse ishusho y'intambara abarwanye FARDC na AFC bahanganye n'ingabo bahanganye bikomeye. Wazalendo ikaba rero yarambariye urugamba. Turabwira detonation de armée lourde, urusaku rw'imbunda ruri kumvikana muri bice ikibyisha inyuma. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na kanoni sare kuru obuzier ndetse n'izindi ntwaro zikomeye kugenda zikoreshwa muri ibi bice. Umwe mu baturage utishimiye ko amazina yatangazwe yagize ati abarwanye M23 bari bakambitse hafi ya Kibanda barimo gukoresha imbunda nini. Wazalendo naho bari kwihisha mu misozi y'Abanyungu barakoresha imbunda zoroheje almeregari, ariko nabo bashoboye kubasubiza. Turaza rero kubabwira poste ndetse nuko bihagaze
attaque de surprise yakozwe muri ibi bice, contre attaque ndetse na embuscade zigaragara muri ibi bice, combat rapproché n'ibindi bitandukanye bikomeje kugenda byibonekeza aha. Turababwira tere accidenté ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera muri centre ya Masisi ndetse na Walikale. Turaza kandi no kwinjirayo neza tubabwire rero umwe mu basirikare bo muri 34 region militaire ugize ati imirwano muri Kibanda ni ikimenyetso ko AFC ishaka kugera ku nzira zose zihuza Masisi na Walikale. Abazani nabo baragerageza kubabangamira ndetse no kuburizamo icyo gikorwa. Turimo gutegura renforcement abandi basirikare bo kubafasha mu minsi iri imbere. Tajari nuko twinjiye kuri page ikomeye y'amakuru agezweho kuri iki gicamunsi. Gusabe rero ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere tukora subscribe ntuzongere gucikwa n'amakuru. Reka duhere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, duheri Walikale turebe uko urugamba ruhagaze ndetse n'ibiriko biravugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 29. Umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera muri Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko abatangabuhamya babwitangazamakuru. Ku wa kane ku itariki ya 28 Myandagaro 2025, imodoka nini zitwara imizigo kamyo kamuzi ndetse n'imodoka z'intambara Toyota Land Cruiser militeri zageze Mpeti ziturutse Ikarembe na Kicanga. Bikaba rero bigaragara ko mu zo bari bafite harimo amasanduku yuzuye amasasu ya calibre 7.62 mm ndetse na 12.7 mm, imizinga mito motorier 60 mm ndetse na 90 mm za rocket RPG 7 ndetse n'ingabo zirenga 150 zari ziri muri kompanyi tactique zaje mu bikorwa bya gisirikare byateguwe neza. Bamwe bahise berekeza hitwa Katobi, abandi basigara Mpeti ngo bakinge inyuma izwi nka sécuriser de arrière. Abaturage babonye abarwanyi ba AFC batangiye gucukura tranche imyobo yo kwishamo ku rugamba. Bashyizeho kandi position avance ibirindiro by'imbere ndetse no kohereza patrouille reconnaissance mu misozi ya Mpinga kugira ngo bamenye uko FARDC iri mu buryo bwo kuyigabaho igitero. Abasasanguzi b'ibya gisirikare baravuga ko AFC ishaka gufata site strategique ya Pinga. Kuri bo Pinga ni urufunguzo rwo kugenzura inzira zose zijya i Masisi, Rubero ndetse na Walikale. Kuyifata bivuze kugenzura imihanda y'ibiribwa n'intwaro, gushyiraho base arrière, ikibuga gikomeye cy'intambara ndetse no gukomeza koza igitutu FARDC iri hafi Walikale centre ndetse na Kicanga. Umwe mu basirikare ba FARDC uri mu rwego rwa 30 region militaire yagize ati AFC iri gukoresha strategie de environnement batera imbere gahoro. Buri kintu kibafasha kwikinga inyuma hanyuma bagakomeza kugenda. Ni tekinike ya progression par bombs bakoze no muri Masisi nk'uko uyu musirikare w'umuofficers abitangaza. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu komanda w'iyi brigade region militaire ya 34 yategetse ibikurikira. Yategetse ko bagomba gushyiraho patrouille de combat ku mihanda Petit Pinga, kongera check point babifashijwemo n'ingabo zo muri 30e brigade de réaction rapide, gusaba appui aérienne, ubufasha bw'indege z'intambara za Mi-24 bivugwa ko rero zageze i Bujumbura zigomba kuzaza mu buryo bwihuse zikajya muri Sud Kivu ndetse byaba ngombwa zikaniyongezwa muzajya mu majyaruguru. Ubwo rero bitazwi ikirere zizanyuramo, ariko biranavugwa ko hari izindi zamaze kugera Kisangani zishobora kuba zakiyambazwa. Nubwo bimeze gutya, abaturage batuye mu bice bya Kisimba baravuga ko FARDC itari gukora mobilisation ihagije kandi ko AFC iri kubikomeza mu buryo budasanzwe. Abakuru b'imiryango gakondo yo muri Kisimba bavuga ko bagize impungenge zikomeye, baratinya ko AFC ishobora gukoresha embuscade, ibitero bifite imbaraga, kandi barahagarika ubucuruzi n'imihanda yose
ndetse bakinjiza abaturage mu buhungiro. Umwe muri bo yagize ati, ni umuyobozi, yagize ati turibaza niba iki atari igikorwa cyo kwitegura intambara nini yo gufata Pinga. Dusaba ko abaturage bashyira amaso kandi FARDC nayo turayisaba ko igomba gukaza umutekano ku isaha ya saa 8. Amakuru yatugezeho yagiraga ati Peti AFC yashyizeho poste de commandement tactique muri Katobi, hari kompanyi komplite iri kwitegura kugaba igitero ku muhanda ujya Pinga. Hari imirongo y'ingabo ya M23 iri gukora muvuma de continuellement kugerageza guca mu mpinga ngo bazenguruke ingabo za FARDC. Abaturage baratubwira ko baraye bumvisha amasasu make, bikaba rero byaritire de semention, amasasu yo kuburira byakozwe n'abarwanyi b'isasarambwe bari bari muri patrouille nocturne. Umutekano wa Warikare uri mu muraba bikaba rero bivuga ko uri mu muraba n'uruva gusenya. Abarwanyi ba AFC bakomeje kwinjiza renforce abandi barwanyi n'intwaro bakagaba offensive progressive igamije kugera Pinga nk'uko babisobanura. FARDC iri kwiyongera, ariko abaturage baravuga ko hakenewe mobilisation ya gisirikare irenzeho kugira ngo babashe gukora repli strategique, gusubira inyuma kw'ingabo za leta bivugwa muri Warikare no mu bindi bice byegereye ahangaha nk'uko bigaragara. Kuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza urugamba muri ibi bice bya Warikare rwiteguwe ibintu bimeze ukundi kundi, mu gihe kandi no mu bindi bice ibintu bikomeje kugenda bikara. FARDC iriteguye, FARDC na FDNB bakomeje urugamba, bakaba rero bagaragaza ko biteguye kurwana. Ibi rero nabyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko reka tubanze tujye hafi aho i Masisi imbere y'uko twerekeza mu majyepfo. Tubanze turebera hamwe ibiri kubera mu bice bya Masisi, naho urugamba rukomeye rwahageze ntabwo ari kubeshya. Aho rero kuwa gatanu kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 2025 amasasu y'imbunda nini n'into yongeye guturika mu misozi ya Masisi, mu murwa mukuru wahitwa Kibanda uri mu gace ka Osuba Nyungu. Ukaba rero wahindutse ishusho y'intambara, aho abarwanyi ba AFC bakomeje kugenda bahengera ingabo za Wazalendo bakarwana mu mirwano ikomeye. Kuri ubu biravuga ko rero amasaha arenze 3 ndetse n'iminsi 3 bishize hari kuri mirwano ikomeye. Mu gitondo cya kare ku isi ya saa 9 za mu gitondo, abaturage ba Kibanda n'abatuye wa Ruyungu batangiye kumva detonation za Homerudre, urusaku rw'imbunda nini zirasa kure. Detonation rero bikaba bigaragaza ko ari ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ku baturage, kuko urusaku rwamaze guhahabura batari bake. Abaturage bamwe bavuze ko amasasu yabanje kugaragara kuri aritire de couvriture, amasasu yo gukinga no guhungabanya umwanzi kugira ngo atazi imbere. Aya masasu yatumye abaturage bari batangiye gusubira mu byabo, batangira gutegura retri sociale, basubira mu bihuru no mu mashyamba batinya ko amasasu yabagiraho ingaruka. Umwe mu baturage wabashije kuganira na radio yagize ati abarwanyi M23 bari bakambitse hafi ya Kabinda, barimo gukoresha imbunda nini. Wazalendo nabo bari kwihisha mu misozi y'Abanyungu, bari gukoresha imbunda zoroheje arme regare, ariko nabo bashoboye kubasubiza. Nk'uko rero bigaragariza imbunda Wazalendo iri gukoresha ni AK-47 ndetse na PKM ndetse na pistolet mitarayeze. Nk'uko rero bitangazwa, nabo bagerageje kwirwanaho ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kurwana. Nk'uko bigaragara, amakuru ava mu nzego za gisirikare aravuga ko imirwano imaze iminsi 3 idahagarara, ikaba yatangiye kuva ku itariki ya 27 Myandagaro. Ku munsi wa mbere AFC yakoze attaque de surprise, igitero gitunguranye irasa amasasu ku birindiro bya Wazalendo. Ku munsi wa kabiri Wazalendo yagabye igitero cya contre attaque, igitero cyo gusubiza bayifashishije ibijyanye na ambuscade mu mihanda igana Kibanda. Ku munsi wa gatatu rero ari wo wa gatanu, imirwano ikomeje mu buryo bwa combat rapproché, intambara yegereye aho abarwanyi bahura ndetse bari no kwegerana ku ntera ngufu ugereranyije nuko byatangiye. Kuva ku isaha saa 4 za mu gitondo byagaragara ko AFC ifite ubufasha bwa logistique, ibikoresho ndetse n'ibiribwa ikura muri Masisi ndetse no muri Kicanga nk'uko bari mwabiri bice babitubwiye.
abazarendo bo bari kwishingikiriza kuri tere accidente, imisozi miremire n'inkombe y'imisozi bakohereza neza aho bayihishe. Ibiro bikaba bizabahaye amahirwe yo gutera tire de sniper, amasasu ikaba rero bivugwa ko nashira bari busegura n'ikibazo gikomeye kuri iyi axe bahagazeho. Abaturage bo muri Waruyungu bari aho bari gutegura retire du sociale y'abana babo, ubu batangiye kuba bari mu bwigunge bukomeye. Abandi bamaze guhunga bajya mu bice bya Masisi centre no muri Warikare, abandi bacumbitse mu mashyamba aho nta biribwa bafite nk'uko babitangaza. Hakaba rero hari n'abanyeshuri benshi batakaje ibikoresho by'ishuri ndetse n'amasomo kuri ubu yamaze guhagarara. Umwe mu babyeyi yagize ati twari twatangiye gusubira mu midugudu nyuma y'amezi 6 twarahungiye mu bindi bice, ariko ubu imirwano yongeye gutangira. Abana bacu ntibazashobora gusubira ku ishuri. Ku ruhande rwa AFC biravuga ko bari gukoresha mortiere 90 mm imizinga iciriritse irasa kure RPG seti, imbunda zirasa ibisasu bisenya imodoka n'inzu. Hari kandi DSK 12.7 mm, imbunda nini ikomeye cyane mu kurasa mu kirere no ku butaka. Ku ruhande rwa Wazalendo bo twabibabwiye bari koresha AK-47 PKM ndetse na grenade defensive nk'uko bivugwa. Umwe mu basirikare bo muri 34 Legion Militaire yagize ati imirwano muri Kibanda ni ikimenyetso ko AFC ishaka kugera ku nzira zose zihuza Masisi na Warikare. Wazalendo nabo baragerageza kubangamira icyo gikorwa. Turimo gutegura renforcement n'abandi basirikare muri Masisi. Mu masaha ya saa 8 amakuru ava muri ibi bice aravuga ko mirwano ikomeye iri hafi y'umugezi wahitwa Rowo. Wazalendo babashije gufata imodoka imwe y'izasarambwe yari ipakiye munitation. AFC nayo iri kugenzura umupaka muto uhuza Kibunda na Kicanga kugira ngo couple garinye approximement ibashe kuba yagerwaho nk'uko bivugwa kandi byemezwa. Urugamba rurakomeye kandi rukurwanwa mu buryo budasanzwe. Iyi mirwano ikabije mu gihe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru bimaze igihe kinini mu mirwano ikomeye. Muri Warikare AFC iri kwiyubaka muri Mpeti na Katobi. Muri Masisi irarwana na Wazalendo muri Kibanda. Muri Fizi imirwano hagati ya Twirwaneho Android Red Tabara ndetse na Wazalendo nayo yakomeye. Ibi byose rero biratuma abaturage babibaza niba solution militaire aricyo kizarangiza ibibazo. Baro bavuga ko hakenewe solution politique nk'uko byagiye bigaragazwa n'abaginga mu bihe bitandukanye. Kuri uyu wa gatanu Kibanda yabaye champ de bataille, ikibuga cy'intambara hagati ya AFC na Wazalendo. Abaturage bari mu bwoba, amashuri ntashobora gutangira, ibikorwa byose by'ubucuruzi byagaze. Ibiro birakurikira biri kubera Uvira ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 29. Amasasu yaturikiye ku mirongo y'ubutaka hagati y'ingabo za FARDC ndetse na FDLR ku ruhande rugenzura ibi bice. Bikaba bivugwa ko rero ibirindiro bya AFC byarashe ahangaha kuko amakuru ari guturuka mu nzego za gisirikare bivuga. Igitero cyatangiye mu gitondo cya kare aho Wazalendo yagerageje gusubiza inyuma igitero cyoherejwe n'izasarambwe mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Biravuga ko rero kuri ubu rugamba rukomeye. Abaturage bo mu gisagara cya Uvira batangaje ko bamaze iminsi bumva detonation de artillerie mu nkengero z'umujyi, ariko bagahabwa message ikomeye ko bagomba gutuza ku mutekano wabo urinzwe. Ku ruhande rwa FARDC biravuga ko ari brigade de reaction rapide ikoresha imbunda za mortier 90 mm ndetse n'imbunda za DSK 12.7 mm ziri gukora operasiyo zikomeye muri ibi bice. Ku ruhande rwa FDLR bashyize imbere unité de reconnaissance, amatsinda yo gusesengura aho abanzi baherereye kugira ngo batange amakuru ku bayoboye ibitero, babashe kumenya aho banyura ndetse nuko bitwara. AFC yagaragaje gukoresha ambuscade na attaque de renseignement, ibitero byo gukanga no guhagarika umwanzi, ariko biravuga ko FDLR ndetse na FARDC baryamiye amajanja. Abaturage bo mu bice bya Kavimvira, Karundu na Kiriba batangiye guhunga mu gitondo cya kare. Umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yagize ati twasohotse mu nzu
tugenda twiruka ubwo twumvaga amasasu, ubu twahungiye hafi y'ahitwa Kivuko Lake Tanganyika, nta biryo dufite, abana bararira kubera ubwoba. Kuba FARDC na FDLB bibumbiye hamwe, urugamba rukaba rukomeje kugenda rujya mu yindi sura igaragaza ko rushobora kuza gukomera. Coalition militaire yabo ikaba rero ikomeje nayo kurwana mu buryo budasanzwe. Amakuru agezweho ku isaha ya saa 8 yavuga ko FARDC na FDLB basunitse AFC bava mu gice cyegereye Kavimbira, ariko imirwano ikomeye iracyari hafi ya Kiriba. Yo Brende Batano Nanti yatewe RPG7, bikaba bivugwa ko rero urugamba rukomeje ku wa gatanu. Rero biravugwa ko kuri ubu ari umunsi ukomeye ku baturage batuye muri ibi bice, kuko benshi bakomeje gutungurwa bikomeye n'imyiteguro iri kugaragara. Abaturage ntibatinya kuvuga ko FARDC iri kwitegura, izasarambwe ziri kwitegura, bivuze ko buri ruhande ruri tajari. Ngayo nguko ibi nibigezweho, reka dusoreze ngaha. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cy'usho ndasabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tubagezaho ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.